Hello, Goldeho. Brandon amit ahin ha do to kilhonin episode 3 anangay gitaw hite. Lord Ned Stark to Kingslanding ahong hlun to kilhonin lengpa council member dang ho to kihohom din ko na amupaypayin meeting chu anay tawin ahe. Council member temkhat zaw ho hi Renly Baratheon mahi lengpa naw hlumpen Lord Viserys Peter Baelish amahi Littlefinger tiazong ki he chulle Grand Maester Pycelle ahiuve chahin Renly Baratheon in net koma Hand of the King nahi ki panazalin golnop khat kite na khat gongutin a heart in 2 million amude atile net to a kingin tam asa azijun jipha chun Peter Baelish koma sum hiza chu inayu hinam tia dole Maester Pycelle tu pen hin leng in pi a hiza zen chu inei po ve but le thama aki pen a hi atin Peter Baelish injong Tyrion Lannister amahi Cersei Jaime le Tyrion apao he koma but adinga ikithum thayu a he ati in a he his din mun ho in a phazi uchun Hand of the King Ned Stark in ipi na hile tu ta din sumle pai sumang na di gong po hite atin golnop bol na ding chun order apitapo na he tun Cersei to Joffrey akimu na he Joffrey khut uicha in anape pi chu Cersei in lole ai anu pi to kilhanin maho a leng hung hi ting vai po de dan kimancha de dan ho a hilin a he Joffrey in anu koma ipidinga Stark in sungte hi salut tale manluta ikoyuham chule Lenggam dang ho hin ipidinga ama chi army anayuham army chu khat se uma chi chu lengpan anei di hiloham ti ho adongin hele Cersei injong salang pe a ho elawala cheng ho gamsa tabang mihim tabang be se longan a hiuvin ama ho control dinga chu lengpan achang se a azo de chu ha sabet a hi ze a chu Warden of the North Stark te in sung kingai cha hi e tin a hilchet pi ne hi Warden of the North tin chu salang gam ho vesui a hilawale vekola pangpa tin a he abana sensa khu thilpi khat na nei angai nangni ka kigui jopna hi na su dat angai atile Joffrey in ama ka kitchen pi te te ngai ham atile Cersei in na dei lawa zong le kho de poi a hi wanga chu na kitchen pi te te ngai hi na hin khulung kya ya amel na mu nom lo zong le a boi de poi nang leng pa na hin na dei na bol the hi ati pi in hi Cersei hin achapa chon chan pha hillowa phat lo na jing changki ngai lut lengpa hong hi na ding bo a hilin a hi khonunga ama ma honggen thei di ki gel lo lowa abana na chalutin Arya hi sensa chunga alungno mo hle jengin a hi masaje ma aloi pa maika chu Joffrey to pi is in hound in athat ta na hi mona nei lo chapang chu hichi apa na he theu chu Kingslanding a ho Cersei Joffrey kiti ho hi itabong mihim jong hiu ham ama ho ego mai ze a thu atanuwa mi hin kho jong ala thei jingu chi ho ji hin Arya alung hangin sensa chunga alung no mo in thudi ilo ana sei hi le chun lady anaki that loading maika jong izem tia hingna laiding a hi atin a hi hitia Arya le sensa ki ka hoilo Ned Stark in amudo phachun Arya ko ma achin umdidana gahiltan he tua ai ho hi muntha khana I hungu ahin Winterfell hi hipovin na u chalona na kilungkhat hlona le idat chat diu hichipuma chu boina zo se kilung to ta ikimai to pi zo diu a hi tin agahilin a hi
Arya injong apa ko ma hepa ipidinga khuchi Joffrey to hun sensa na ki chen sa gon ham tin adongin apan jong na hungle ting nangjong zinan nei ding a hi ati pi le Arya in kibang zinei de kalunga lut poi knights elwale warrior a kapan di he atin chule kahin khu onom hi e kezi a mai ka thilo a hi ken katep ze a e ki thim chu pi hi bo ve atin a hile apan ima kho poi akichai hitai ahin chemjam lang thu ahin I ham khat wang ki ngai to ding a hi tin a sei pe ta na he esos lang anache ki taw hitin Daenerys to Khal Drogo ki ka relation a hoi che ta na he phachi dungzuin Daenerys alungam che ta na he asepei ho to lam azot layun kinga adingin thu apin sakola pat akum thlan amun nop dan vedin apod in a hile anung langa pat Viserys ahungin anaw nu chu lunghang ta in asenin avoin kay lengpa ka hin nang order na noya ka kinga a ka chi di hi poi tin atam za in a hile anung langa pa na sepei hon khaw saw ta khan alola hin manuvin Viserys chu tola akisai ta na hi hichi hin avet sa chu sepei ho chunga power nei chu Daenerys a hi Khal Drogo to kicheng a hi ta je a chu ami te dinga a leng nu u khalisi a hin ama power jouse anei hitai Daenerys to pi je in Viserys chu atha kangun hitia upana bol chu alung hangin asakol jong alla pi in kenga lam azot sa ta na hi hichizawa pat chun Daenerys in now avop chu hedo tawin a hi Khal Drogo now avop hi ta ji chun a power a lean che tan a mi ten jong aza che tawin a hi Jorah Mormont in jong Daenerys now avop hedo ta na hi ama hi Lord Varys spy a hi Varys in anathusa khat chu Westeros a nahungkile no male Daenerys chungchang zo se thunan thutji ding a hi chuting phat chom khat zo le punishment na chan pa hi nakila do pi ding a hi anatin a hi hizi chun Daenerys loi se helovin agua spy zong a hi tun walang anachiu hite Jon Snow apan khom pi hola alung hi mo wang chun gal sat chemjam lap dan athip ji chun practice phating aloite azo so ke jin hi chi hi Tyrion in anamu in mundang khana Jon Snow chu a het thim sa in hi aman asei chu hiti tabang ho koma nangin na skills na thep na ho na show chu ama hon na hin zo din ki sa aham nang banga phata a training bola hungu a hipoi a hil ding jong umlo a hiuve abang khat ho hi mi vai cha gen theijing a hiuvin thilneu cha su khil chon khil ja hilaya hunglo o a hi tia sei pi pha chun Jon in jong alunggel khel tan masa a anakitet pg ho chu banjom talovin ama banga chemjam lapdan athep na diuvin training zo apepanin aloi din akisim panta na hi Tyrion hi a hiti wanga thil hethi mi ta min athuse ala ta khana hi ahin Jon Snow paneo Ned Stark hin a khuti dei be se lodan he hizi hin Tyrion koma ke ho hilai muna pan nazala nang ho lungmong thlamongan na inmun uwan theyu a hi atile Tyrion in jong ahinae night's watch ho hi zana sang ta ka nei na he ahin ke gel danin wang white workers na tiu ho hi ummo nga hinam hichibang khal lama he nang hon hilaya hi na phalu na mo su mango he katinome tin adon bun in he Benjamin jong hichiwal khal lama che khalo chun achung changa ima sei hin ati pin he chu in Tyrion chu Kingslanding a che a night's watch a zaudi phabep khat
aga pui di khat to akimuton aphazinge nangjong King's Landing zone din hi le thakhanin kilhon nate atin ahi tun benjen chu wal khellama chi ding a hi ji chun Jon Snow ko ma ni izan hamzo le ikimutu ki ditai atin hi le Jon in jong ke jong ko hungno me neisin mo na di umponte ka fel thonai atile benjanin chi hi night's watch a hi ka upa cha elwale ka insumi na hi in ranger hizo ponate hichina dinga chu nangma nasata a nakilo do angaye tia ahil chi pi pha chun jonin a hethimin akilado hanta na hi walahin mini Maester Aemon ama hi Targaryen ho ahin Lenggam chung changa alunglut lauze a hetna chi na lang angai kho je in Maester in apangin ahi Maester hinom ho hi citadel kitina muna chi ziuwa nikho tha kum luna hetna chi na thepna ngaki zilziu ahi mo thu hilo ahi chule Gior Mormon ama hi Jorah Mormon pa he Daenerys loi pa chuna ama ni hin Tyrion koma Night's Watch a pang ahlom dan phalbi zong anai tan wal ven bit na dinga mitam apoi mo dan ho chu asai hlonin ahi nang lengnu naw pa na hin akoma umjing khat na hin akola hlut le chun zela gi hen ho tampi hilanga hi hungpang thayo he ati hlonin Tyrion in jong henge hinvenange ati pi hlonin ahi Tyrion hin white workers ho hi apum gin cha jing lo dan he Winterfell na brand chun amit hin ha do tan koma uma nin khang do tan ahi hin abudan dan chu imacha gyal do thei po ne he kati dan chu a memories manging huyo kei kahim hoilaya kahim kiti ho helovin amana gyal do theilou chu koi chun in chunga pasla akeng iti cha theilou hitam hi chu ho to kisam kai khat cha gyal do theilou ahi hizi hin phat zo sin lumna chungbawa alumin Winterfell chapangai luta khat te si happy tia ko jiu khanin akoma topin thusim asei pi jin ahi masang kumsang masang lain white workers ho hongjiu win phalbilai le ti ho bang chapang ho aka tingu zong le amit hli ubu bang ki su ji ti ho asei pi jin hi le branin jong angai nom ji hle na hi chuin a upa Robb Stark insunga honglunin hitia phat si analup lup jeng hin ima dampi ponate namut phat sa in atile Brandon jong avela lam ka zo thei ki ta lo de ka hetai Maester in jong ka keng hin ima na tong ko zo to ponte ati e hiti ka hi sangin thizo taleng phading tin lai na ta in asai na hi lungsin hle jeng in hi episode 1 lang ho a kichom thailele abol zi a tua aroma pat jong po do nom talo King's Landing langa Caitlyn chu ahlungtan Caitlyn Stark hin brand thana dinga chamcha ki mangchu an ki choin ahi little finger in brothel ti chu numei ho ki zo namun khatna an kovin Caitlyn agalut lutnin aking valin ipidinga hilai mun ta anin ko izat nei lo nei hi sa ham tia alunghan khumle amma panjong upai ka nei lo a he azi chu hilai tei lo mundang khat hile min na hung a he diu Lannister ho di senin hin hedo leo gam tina a hlu aman cha diu chule mo chan lo na dinga ha ta thil agon ki diu a hi ati na he Juzovin Ned Stark akovin Caitlyn to akimutu hlan na he Caitlyn in chamcha an choi chu avet sale little finger in amun hichiget chu kaya ahin betting ki bol na khana Tyrion koma kana man chai ahin ama koma hlungtai atin ahi amasa chu Lannister ho anakingo hiya tuhin zang panin Tyrion chu brand that gopa in akingo ta na hi
Caitlyn in zong little finger in hitia asay le adi asay hinte kaging che azi chu kanaw pa tabang ahin kata san nai tin net koma asayin ahi hilahi new khat ga hilchenu te Caitlyn hi tali in sunga kon ahin chule Peter Baelish twa little finger iti pau he to Liza amahi Caitlyn so pinu amho thum hin neula hinkho anaman bomo he Peter Baelish hi Caitlyn to Liza amani apadinga word a anapang ahi Game of Thrones a hi acha teo hi thimzil na lang hi han chemzam thep na lang hi han chule adang dang hichi word ho ko ma hi asol jiu ahi ga kisei sau bele inule ipate hovin acha anaute ho ale khathep na diu chule mil a thlat dan ki poldan ho akhan to na diuwa skula boardinga aga koyuwa warden hon avet kol jiu tabang kho ahe chilai pha na chu Peter Baelish hin Caitlyn hi adei cha in anaki chen pi no min ahe ahin Caitlyn chu tua aloi pa Ned Stark upa Brandon Stark tua thita to engage hilonta chipha na chu Peter hin Brandon ana challenge in chemzama ki dal to dingin ahin ana zo ta poi azo lo ta ji chun Caitlyn chu kitchen pedia thumna dizong thu ana nei lo hitai ipi chu hile anzu a ina sei pau chun kilekit utin hichi ho ji hin tu ge in jong Peter hin Caitlyn chunga feelings anei na lain ahin Caitlyn in wang anaw pa danin agel zone ahi Ned Stark in jong amani bo umpe nin aloi nu Caitlyn koma kegel in wang Peter hin tu ge ya hi nalungsit na lai dan he atin ahi hita se hi Caitlyn in thupi ta ngai pi lovin Peter hi kata san nai chule chemcha hi tu ta di a Lannister ho mitna mitmu a ikoi nai lo diu ide nai lo diu approve adang dang jong I khul be u angayin chuta ting lebo lengpa henga athu hi ilut uwa ei ho langkaya roba nin thu atan hla ding ipidinga Lannister hon brand chu atha go no ham chule amasa hand of the king a pang Jon Arryn jong chu Lannister hon atha ham tin Ned Stark chu adon bunin a hi chu ho sei jowin Caitlyn chu aloi pa to akilha in Winterfell langa akilekit ta na he Ned Stark zong Kingslanding a acha te ni bo se to om kit tai aba na hin Robert atot chawei le in Lancel Lannister chu anui se ne he hichpa hi Jaime Cersei le Tyrion dinga a cousin a he chule ama hin lengpa ne le cha avet tu pi zin a he Robert chu zu atam don thimji chun amu atamin Jaime Lannister a kovin Mad King chun athi ko na chu ipi asayam tin adongin a hile Jaime injong phatam zo a asayjing burn them all hal hasu ke yun tin adon bunin a hi episode ki chaina ding a hin Arya chungchang akimun a hi Arya hi Kingslanding sunga mun neu khat apa in asol na a agachin ahi hichipe na hin chemzam lapdan kidaldan training ane elwale amudi chu angel do ta na hi phatma sajema apa ko ma hiti tabang ho kazil no me tia ana sei chu apa hin anagel kho pi dan he Arya trainer pa min hi Sirio for real ahin ama hi Essos continent sunga city neu khat bravos apat na hi ama hin hoi ta an hilding a hi Ned Stark in zong achanu training a imazo si phata le lunglu ta ala chu amuin akipa hle zingin a hi chi a hin episode 3 chu akichai ta na hi aban ipi hi diham Joffrey teni ki ka det che di hinam Jon Snow aloi ho to relation phaphadi na Arya in a training a ichana machal na nei be de hab Ned Stark in ipi kalsun be na nei de ham proof hol be na di angai to ipiti thei de ham Daenerys in now avop chu amaban hinkho iti de ham chulle Viserys iti chan thip khena de ham
hi chu ho zo se he na din aban episode ngai din anaki gong ki no hitin like share subscribe chule comment hin bol jiu hitin chuti le keima jong ka ki til khozin katha jong anop sa chum jin hi huti jong le golte zo se dam cells